Deepak Chopra, 7 duhovnih zakona uspeha. Drugi duhovni zakon uspeha. Drugi duhovni zakon uspeha je zakon davanja. Taj bi se zakon takođe mogao zvati zakonom davanja i primanja, jer svemir deluje putem dinamične razmene. Ništa nije statično. Vaše telo nalazi se u stanju stalne dinamične razmene sa telom svemira. Vaš um nalazi se u stanju dinamičnog međudelovanja sa umom kosmosa. Vaša energija je izraz kosmičke energije. Tok života nije ništa drugo nego harmonično međudelovanje svih elemenata i sila koje oblikuju polje postojanja. Ovo harmonično međudelovanje elemenata i sila u vašem životu se očituje kao zakon davanja. Budući da se vaše telo, duh i svemir nalaze u stanju stalne i dinamične razmene, zaustavljanje toka energije poput zaustavljanja cirkulacije krvi. Kad krv prestane teći, počinje se zgrušavati, koagulirati i zaostajati. Zbog toga morate davati i primati da biste u svom životu održali kružni protok bogatstva i obilja ili bilo čega drugog što želite. Novac je simbol životne energije koju razmenjujemo i životne energije koju koristimo, a koja nastaje kao rezultat usluga koje pružamo svemiru. Ako bismo zaustavili kruženje novca, ako je naša namera da ga zadržimo i gomilamo, budući da se radi o životnoj energiji, zaustavili bismo takođe i njegov dotok. Da bismo osigurali da ta energija i dalje protiče, potrebno je održati njeno kruženje. Kao reka i novac mora teći, inače postane ustaja, uguši se i ubija svoju vlastitu životnu silu. Kruženje ga održava živim i vitalnim. Svaki odnos predstavlja davanje i primanje. Davanje začinje primanje, primanje začinje davanje. Što je gore mora sići, što odlazi mora doći. Zapravo davanje je jednako primanju jer su davanje i primanje različiti vidovi protoka energije u svemiru. Ako zaustavite tog jednog ili drugog, ometate inteligenciju prirode. Svako seme obećava 1000 šuma. Međutim, seme se ne smije uskladištiti, svoju inteligenciju mora predati plodnom tlu. Kroz davanje njegova nevidljiva energija protiče u materijalno postojanje. Što više dajete, više ćete primiti, jer ćete održavati kruženje obilja i svemira u vlastitom životu. Sve što ima neku vrednost, davanjem se samo umnožava. Ono što se ne umnoži davanjem nije vredno niti davanja, ni primanja. Ako u činu davanja osetite da ste nešto izgubili, tada dar nije zaista dat i neće se povećati. Ako dajete bez volje, iza takvog davanja nema energije. Najvažnija je namera iza vašeg davanja i primanja. Namera uvek mora biti stvaranje sreće za onog koji daruje i za onog koji prima, jer sreća podržava i odražava život, pa tako stvara dobitak. Dobitak je izravno srazmeran davanju samo ako je davanje iz srca. Zbog toga čin davanja mora biti radostan, duh vam mora biti u takvom stanju da se raduje samom činu davanja. Na taj se način energija koja stoji iza davanja povećava mnogo puta. Vežbanje zakona davanja zapravo je vrlo jednostavno. Ako želite radost, obradujte druge. Ako želite ljubav, naučite je davati. Ako želite da vas cene i na vas obraćaju pažnju, upravo to dajte drugima. Ako želite materijalno obilje, pomozite drugima da postanu bogati. Zapravo, najlakši način da dobijete ono što želite je da drugima pomognete dobiti ono što oni žele. Ovo načelo jednako je uspešno za pojedince, preduzeća, zajednice i nacije. Ako u svom životu želite biti blagoslovljeni dobrom, naučite dobrom tiho blagosloviti svakog drugog čoveka. Čak i misao o davanju, misao o blagoslovu ili jednostavna molitva ima moć uticaja na druge. To je zato što je naše telo u svom osnovnom stanju lokalizovan skup energije i informacije u svemiru koji se sastoji od energije i informacije. Mi smo lokalizovani skupovi svesti u svesnom svemiru. Reč svest znači više od same energije ili informacije. Ona označava energiju i informaciju koja je živa kao misao. Mi smo skupovi misli u mislećem svemiru, a misli imaju snagu preobražaja. Život je večni ples svesti koja sebe izražava u dinamičkoj razmeni impulsa, inteligencije između mikrokosmosa i makrokosmosa, između ljudskog tela i univerzalnog tela, između ljudskog uma i kosmičkog uma. Kad naučite davati ono što sami tražite, aktivirate i oblikujete taj ples izuzetnim, energičnim i životnim pokretima koji čine večni ritam života. Najbolji način aktiviranja zakona davanja.
Da biste započeli proces kruženja je odluka da ćete, kada god nekog sretnete, nešto dati. Nije potrebno da to bude materijalno. To bi mogao biti cvet, kompliment ili molitva. Zapravo, najmoćniji oblici davanja nisu materijalni. Darovi brižljivosti, pažnje, saosećanja, prihvatanja i ljubavi najdragoceniji su darovi koje možete pokloniti, a ne koštaju ništa. Kad susretnete nekog, možete mu tiho odaslati svoj blagoslov, poželeti mu sreću, radost i smeh. Ta vrsta tihog davanja vrlo je snažna. Kad sam bio dete, naučili su me, a to sam ja naučio svoju decu, da nikada ne posećujem nikoga, a da mu ne donesem nešto. Mogli biste reći, kako da poklanjam drugima kad u ovom trenutku ni sam nemam dovoljno. Možete doneti cvet, jedan cvet. Možete doneti poruku ili razglednicu na kojoj piše nešto povezano sa osjećanjima koje negujete prema osobi koju posećujete. Možete doneti kompliment. Možete doneti molitvu. Odlučite da dajete kuda god išli, koga god videli. Primaćete toliko dugo dok dajete. Što više dajete, imat ćete više poverenja u čudesan učinak ovog zakona i što više primate, više će da raste vaša sposobnost davanja. Naša prava narav je narav obilja i bogatstva. Bogati smo po prirodi jer priroda podržava svaku potrebu i želju. Ne nedostaje nam ništa jer je naša osnovna narav narav čiste potencijalnosti i beskonačnih mogućnosti. Zato morate znati da već sada po nasleđu živite u obilju, bez obzira koliko novaca imate, jer izvor bogatstva je polje čiste potencijalnosti, svest koja zna kako ispuniti svaku potrebu, uključujući radost, ljubav, smeh, mir, harmoniju i znanje. Ako pre svega tražite to, ne samo za sebe, već i za druge, sve drugo će vam doći spontano. Primjena zakona davanja. Aktivirat ću zakon davanja obavezujući se na sledeće korake. 1. Kuda god išao, koga god susreo, poneću dar. Dar može biti kompliment, cvet ili molitva. Danas ću nešto dati svakome sa kim dođem u dodir i tako ću započeti proces kruženja radosti, bogatstva i obilja kroz svoj život i živote drugih ljudi. 2. Danas ću sa zahvalnošću primiti sve darove koje će mi život pružiti. Primit ću darove prirode, sunčev sjaj, ptičji cvrkut, prolećni pljusak ili prvi zimski sneg. Biću otvoren primanju darova od drugih ljudi, bilo da je to u obliku materijalnog dara, novca, komplimenta ili molitve. 3. Obavezat ću se da održim kruženje bogatstva kroz svoj život, dajući i primajući najdragocenije darove života. Darove brižljivosti, saosećanja, prihvatanja i ljubavi. Svaki put kada nekog sretnem, tiho ću mu poželeti sreću, radost i smeh.